था असिगी तरा तरुक्ता हेंगलेप सब डिवीजन गे कोलचुंग खुलदा सिक्योरिटी फोर्स ना चथरखिबा ऑपरेशन दा खुंजा अमा लेखिदबा अदुगा मरी लेनना इन्वेस्टिगेशन चथबियो हाइबा यावना तोंगान तोंगान बा डिमांड कया यावबा मेमोरेंडम अमा कुकी इनपे मणिपुर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे कुकी इनपे मणिपुर किम अमसुंग कोटुना सिंदुना मियामगी ओइबा खोंगचत अमा चटलबा तुंगदा मेमोरेंडम अदो कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की डीसी की खुथांगदा पिसिनखिबने खोंगचत अदु न्यूट काइल हांगदगे लमथादुना नेशनल हाईवे नंबर 2 दा लाक्लगा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की डीसी ऑफिस मांग यौसिलखे मदुगी मतुंगदा मेमोरेंडम अदु डीसी की खुथांगदा प्राइम मिनिस्टर दा पिसिनखिबने ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुना हाई मणिपुर दा हौजिक ओइरिबा फिबम मसना मरम ओइरगा मियामना खुदोंग चादबा कया मायुकनारे मरम अदुना सेंटर नमी चेंग चंगबगा लोइना कुकी जोगे मिजम मियाम ngak sinbiyo irang asida mara lejadaba kuki jo kaya gi ponse khangu thakta mangkhre amade khul kaya amanga ta thokankhre kuki jo amasung naga furup ki marakta lainariba umkhatnaba asi loisilhanduna tangdu laitaba hanjalhanaba khongthang paikhat piyo haikhe demand taret yawba memorandum aduda tha asigi tara tarukta henglep sub division ki kolchung khulda security force na chatharakiba operation da khunja ama lekhidaba aduga mari lainana investigation chathapiyo haiba demand su yawre for the killing of Mr. Lim Min Sang, who was killed in a fake encounter involving the security forces. We also demand for the immediate abrogation of ceasefire agreement with NSC and IM terrorists and their proxies, time-bomb report on the investigations being carried out, and an expedited political settlement for the Kuki-Zo people. The immense suffering of the Kuki-Zo people is not only an aggression of the NSC and IM and its terror groups, it is also a grave failure of the government to discharge its constitutional duties. The Constitution clearly states for safety, security and welfare of all the citizens of the country equally. However, our people are killed, our villages are burned, the roads are blocked, education has stopped, supplies have stopped for more than a month now, and our people are starving.